Na usum tu whawhine o tātou poto mai la loifo o le tātou mawhtanga ia poso se tasi lava o whaalongonongo mai i le nei tai au whaatalo whaatuai i le suafa pele o lo tātou alii ma lo tātou whaaola o Iesu Keriso. It's so good to be around our fellow brothers and sisters, that we can come together and we can fellowship in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. This morning we will be looking at the text found in John chapter 2 verse 12 to 25, or the rest of chapter 2 from last week. Le ni tai au o le atatou faamamaina le tatou mataupu lena a mataina le vaiaso na tuana i nei mai lona whaipu e sefulu ma le lua se ia o i le whaipu e lua se fulu ma le lima le atatou tatalo o le tatou whaanurungu le le whionga pa ia le atua. Father, we thank you this morning and we continue to bless your name. As we heard in the opening of our service this morning, that the rest of the angels, the four creatures around your throne, the 24 elders who bow down before your throne day in and day out, Lord Father God, and worshipping and crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So we too come before your throne and declare you are worthy of all our praise. Father, we bring before you this time as we open your word and as we hear from your word, Father, teach us your ways, order our steps according to your words. In Jesus' wonderful name we pray this prayer, and we all say amen, and amen. Whaatalo whātu le ni tai au. O le tai au le nei, pe ona tātou whaawawina le tātou talatala noanga i le tusi le apostolo o Ioane. I le mataupu na tuana i nei, po le vaiaso na tuana i nei na tātou vaava ai i le uluai vavenga na whaia e Iesu. I le uluai vavenga lea na liua e Iesu le suavai e avea mawaina. O le whae loma mua lea po o le vavenga mua lea, o vavenga e valu o lo ta ue tutonu o le apostolo Ioane. So e valu vavenga na whaia e Iesu. I tutonu o le mata upo Ioane, na au mai le apostolo Ioane i lana ia tustusinga. Ia e tele lava moli maua le matai mareko luka, e whatatau i mea na whaia Iesu po o vavenga na whaia Iesu, whamaile le whai upu muli lava le tusia Ioane lea i le lufu, tasi kai po lufu lima. O isi mea foi e tele na whaia Iesu, a whaia tusia umalava, o lau ta ofi whamai Ioane le apostolo, e le mawhai o na ofi i le lalolangi. So o le tele ma o vavenga na whaia Iesu, whamaile moli maua Ioane a ia, a tonu ana o lana ta ofi ana tusia uma e le ofi le lalolangi i le taimina ia Iesu i le lalolangi. O le liua o le suavai e avea mawaina na tātou wa ai i le uluai vavenga na whaia Iesu pe na whaatino e Iesu i lana ngaluenga whai a o iai o ie le lalolangi. Ia o le vavenga mua la lea na tusia Ioane i lana muli mau. E valu la ia vavenga na moli mau ia Ioane o lo iai i tutonu o lana tustusinga. Tātou i lofo i mai vaiaso na tuana i nei, mai le mata upu e lua, o ina a matai o na tātou moli mau i ngai o inga a Iesu mole lautele, or his public ministry. So from chapter 2 to chapter 12, we now understand that this is where John the Apostle writes about Jesus' public ministry. So last week we saw the first miracle that Jesus had as part of his ministry. And that was the first of 8 miracles that John the Apostle will write about in his whole apostle. So in the beginning of his public ministry, he has this first miracle, and it was the changing of the water to wine. And so that was a beautiful story that we understood last week, where Jesus was now proclaiming that he had moved on from being the son of Mary to becoming what? The Son of God, carrying out God's ministry. Amen? So for the next 2 to chapter 12, so for the next 11 chapters, we'll be looking at Jesus' public life. And what does that look like? We will also look at his
words and his works. O le a tātou wa ai mata upu ia I ngai o inga Iesu I le lautele I ana vavenga po ngaluenga na ia whaia. Ai le ngata fo ile o upu na ia tautala ai male te le o le fe au o lo taatia mai ai tutonu. I le soifua o lo tātou I whaola. I le tai au lale nei, o te whiatala noa I le mata upu e whai u iai le mata upu e lua. Wha autuina whapea, ua wha laui loa Iesu I u taia. So the presentation of Jesus Christ, the Son of God in Judea. So that's where we're heading to now. E wha autuina fo I la le mata upu le tai au le nei, ua faamamaina e Iesu le malumalu. So today's sermon, we're going to focus on Jesus cleanses the temple. So we're going to read about another event that happens in the life of Jesus. We now know that chapter 2 is the beginning of his public ministry. So there's another significant event that happens in the public arena, in the public space. And what does that mean? Can you say amen? E tolu vaenga o te whiatala noa I le tai au le nei. Le vaenga mua e wha upuina whaapea. Mai le faamamaina o le malumalu lea na ngai o ia Iesu I le lautele. Tātou te iloa ai lona loto nau tai e tapuai. O le vaenga lona lua tātou te maua mai I le faamamaina o le malumalu. O le mana o lona toe tū. Ma le vaenga lona tolu o te whiatala noa ai pe whaasoa tuai le ni tai au na te sila fia le whaamaoni o le loto. So there are three parts to our sermon this morning as we understand the event of Jesus cleansing the temple. There are three attributes or three things that we understand about the Son of God that John the Apostle gives us this morning. Number one is his passion for reverence. Or another word for reverence, his passion for worship. So we heard this morning, the 24 elders in heaven are worshipping every single moment. The four creatures in heaven around the throne are constantly in worship of our God. So Jesus in his public ministry tells us in this event about his passion for reverence. Number two, in cleansing the temple, Jesus also reveals his power of resurrection. And number three, in the cleansing of the temple, Jesus also gives us his point of view of reality. Okay? Can you say amen? Amen. So these are the three parts. Bear with me as we go through our reading this morning. So, mawala tātou whaitau mua ili whai upu e se fulu malelua. Se whaitau mai whaatasi whaamulmole. And I'm just going to quickly read verse 12 just to begin us this morning. Verse 12 says this. After this, he went down to Capernaum, he, his mother, his brothers, and his disciples, and they did not stay there many days. Whamewha Samoa mulmuliane wa mali wifo ia ifo ai I Kapanaumi o ia malona tina maona uso maona so'o ai lei nonofo ai ini aso eteli. Na ofia o mai e whai upule sifulu malelua ona o le faamaumaunga a Ioane le apostolo na te faamanino mai a te itatou ia ngai o inga Iesu. So lea I le vaiaso na te anei na tātou malamalama ai sa iai o ia I whea I kana I Galileia. Okay? I le whai upu sifulu malelua I le tai au le nei o tātou ilo ai wha mai le wha upu wha Samoa muli ane wa mali wifo ai I Kapanaumi. I le vale o kana ma le nuu le sa tātou iloa I lata ane ai o le nuu o Iesu o Nasareta. O Kapanaumi e le vā tele fo ia le mamau ai to tonu lava o le vaenga o Galileia. O ila na tātou iloa ai I le amataina o le misiona po le ngaluenga Iesu au iai o ia I le lanolangi. Lea la o tātou wa ai ai whamai wa maliwifo o ia I Kapanaumi o ia manona tina maona uso maona so. Okay, so lea wa whemalanga I lātou I tonu lava o Galileia. Ai whamai le leina muli na whai pasfuma le lua
ai le'i nono foai I ni aso e tele. Ona a tātou whaita wifo I whaipusuma tonu, ona tātou I loa I lea, ona malanga I lea o lātou mai Kapernaumi, anga I Jerusalema, sauni Paseka. So in verse 12 we read that after this he went down to Capernaum. Capernaum was still in the region of Galilee. What we understand in Galilee was that last week, that event of the changing of the water to wine happened in a place called Cana. And Cana was also in Galilee. Okay? So from Cana, Jesus, his mother, his brothers, so those are his earthly family, plus his disciples, went from Cana to Capernaum. But at the end of that verse, it says, and they did not stay there many days. So John the Apostle gives us some descriptions to describe Jesus' movements. So he moves from Capernaum, he doesn't stay there too many days, and we find that he then travels down to Jerusalem, and that's where we start in verse 13. So, mo le whaita wina o le awhionga pa ia le atua, tatou whaitau mai whaatasi le wha Samoa, whaipu e se fulu ma le tolu, se ia o I le whai upu e se fulu ma le fitu. A mau le wha Samoa, tatou whaitau whaatasi mai wha mole ia, le Paseka a Iutaia, ona maliua e lea o Iesu I Jerusalema, wana sila fia I le malumalu o e whaatau povi, ma moe, malupe, mai e whaatau tupe o e nofo mai ai. Waia whaia le sasa I maia tuaiti. Ona tuturi atu ai lea ia te I lātou umalawa I whafo o le manumalu. Ma moe a toa mapovi. O sa saa I o I tupe a tangata whaatau tupe. Mafuli atu lau. O whaapea atu foi o ia I e whaatau lupe. Abe e se ia nei mea. Aua le whai le whale o lotama, ma whale whaatau oa. Ona manatu wai lea o na so I le upu ua tūsia, ua aina lava au I le mana o tele I lo whale. Langi, can you quickly read that out for us, please? 13 to 17. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and the chambers of the men sitting. And raking them with a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out of the change of money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, take these things hence, make not my father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. Amen. Ona manatu ai leo na so I le upu ua tūsia, ua aina lava au I le mana o tele I lo whale. I le whaipa suma tolu, o I la o tatou matamatai, ua ngai le whainga malanga po o le ngā luenga Iesu I le lautele mai Galileia, ngai lalo I whea Jerusalema. O le mafua anga malanga lea, whamai whaipa suma tolu, ua lata mai foi le Paseka a Iutaia. Mo le faamamaina o le Paseka, o le tausaminga o le faamanatuina o le laweaina o Israelu mai ai kupito sa nofo polonga ai. Ina ua fioifo Iova e fasia ulumatua uma o ai kupito, ai ua sosopo ia I fale o Israelu, ua valia I le toto pou faalawa au o faitotoa o lato fale. Ai fia malamlama I le tala lea o le Paseka, o fea le tupunga o le talaanga o le Paseka po le tausaminga lea Israelu. E maua lea I le e soto e skuruma le lua, te iwa e fia aluma e tilo I le talaanga o le mafua anga o lea tausaminga. So o le lawea ina o ai kupito a o nofo polonga ai I lato, le lawea ina o Israelu a o nofo polonga ai I lato I ai kupito. I'm just going to give a quick summary of the meaning of the Passover, because we read in verse 13, Langi read in the beginning, now the Passover of the Jews was at hand. So the reason why Jesus
and his disciples and his mother and his brothers traveled back from Galilee or Capernaum down to Jerusalem was that the Passover of the Jews was about to happen. So the Passover is this. The Passover is a feast of the Jews. So it's a festival or it's a commemoration. So you know how we have Anzac Day, you know, we remember the war in Gallipoli, we remember those who were fallen. So the Jews celebrate what's called the Passover. And I'm going to read out a description of what that is. So the Passover commemorates the deliverance or the salvation of the Jews from slavery in Egypt, when the angel of death or the angel of Jehovah passed over the Jewish homes in Egypt, whose doorposts were sprinkled with blood. So you find that in the book of Exodus, chapter 12, verse 21 to 23, that story. Okay? So every year since that happened, the Jewish people or the Israelites would celebrate what's called the Passover. And they call it the Passover because the spirit of death or the angel of death passed over the houses of the Israelites that had their doorposts sprinkled with blood. So that's the story in that book there. Okay? And that's why they call it the Passover. So remember, from the time that happened right up to the time of Jesus, the Israelites every year would celebrate that festival or that feast of Passover. Okay, so we have a little bit of an understanding now of what the Passover means. So when we read in today's book, in today's verses, in verse 13, now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. So ili tai ala le nei. Fa mai le fai pesfuma le tolu, walata mai foi le paseka yutaia, o na maliwa e leo Iesu I fea, Jerusalema. Manatua, ole moli maunea Ioane le papati, o le Ioane le apostolo, o le wa amata o na folasia mai, le ngaluenga ngayoinga faalautele a Iesu, e tusa ma le faataunuina o le fina ngalo o lona tama. Ai mai lona tupuanga, a mai le teimina whanau mai ai, se yo o lava I le tolus fulo ona tausanga, o tausanga uma, na malanga Iesu malona aina Jerusalema, a wale paseka a, le maua tātou le luka le tāpue lua, fai pue fasu matasi, fa mai ia o mātua o Iesu, ia na sauni la lato fai ngā malanga, maanga I atu Jerusalema, a wale paseka, o ifo I le taimi o paseka, I le sefulu ma le lua o tausanga, le ana saili ai mātua o Iesu, ina ua maua Iesu I le tolu aso e fa mai Iesu, se a ele mea e te lua saili mai ai, e tatau pe ao ona o iai I le fale o lo utama. So, I le tofi ai o le pole amatai nai o le ngaluenga a Iesu I le lalolangi. O le whainga malanga I le mo le tausaminga o le paseka, o se mea sa masan iai le soifua o lo tatu ali I whaola. Ai whamai whai pasuma le wha, wana sila fia I le malumalu, o e whaatau povi, ma moe, malupe, ma e whaatau tupe, o e nonofo mai ai. So I'm just going to quickly come back to us English speakers. Because in verse 13 we find that Jesus came down to Jerusalem. His journey to Jerusalem or coming to Jerusalem is not new for Jesus. Because growing up as a young person, we find in Luke chapter 2, verse 41, verse 49, it was a journey that him and his family would do every single year because they would head to Jerusalem to celebrate the Passover. So it's nothing new. But John the Apostle is now indicating that this is the first time Jesus is coming to Jerusalem in his new appointed ministry. He is now the Son of God about to launch into his public ministry, and this will be his first Passover. So it's going to be significant, the first event of him in his public ministry as the Son of the living God. So let's read on. Amen. Haupasuma fa ua silafia I le malumalu o e whaatau povi, ma moe malupe, ma e whaatau tupe, o e nonofo mai ai.
I le whainga taulanga a Israelu a mese lava le taimilea o le Paseka o ila e a ngai mai ei tangata umas o se Israelu lava o lo iai i le lalolangi i lewa i taimi. E whai malanga mai uma tangata iutaia a wale whainga Paseka o le tausaminga Paseka. Ina ua o mai lai le taimi o Iesu lea wa iai Israelu i lalo le kule anga a Roma. Ma ua whaiai tausanga. Ma ua avea ai le taimi o le Paseka. Ma taimi e sa ini e tupe e isi tangata. Manatua. Ua tupu le nua le atua, whaitau miliona, whaitau wafe, maafe tangata. E a ngai mai Jerusalema i le taimi leo le Paseka. A tatou whaitau la whai pasuma wha. O le whamai ua sila fia e Iesu i le malumalu o e whaatau povi, ma moe, lupe, ma e whaatau tupe. O le toa tele o tangata e whai malanga mai Jerusalema, mo le whai ngā taulanga, ona o le mamao o le ala e malanga mai ai, e leo mai i la tau mai ni a la tau manu e whai ai a la tau taulanga. Leo malama tātou o le whai ngā taulanga Israel e whai ai manu, tātou te whaitau o tu fōi la i povi ma moe malupe, o i nā tātou te iloa ai e le tau tau fia sau taulanga i le pete mau o loa, pete mativa, o tangata e whailana taulanga i le povi, i o tangata nai mau mea, i o tangata e lei e mativa te isi, e mawhaiona whailana taulanga i le lupe, leo tātou mana malama i whainga taulanga Israel. Ai ua o me le taimia Iesu, o ila tātou te ua tātou wa ai, ua suila i titi le whainga taulanga lea ua mata o ngā tangata i le awala e sa ili ei mea. Pila o na tātou whaita le maua mai le whai upo e skuma le whā. O ifo i la tātou te ilo ai, o le loto atoa o Iesu, o le whale o lona tamā, o le malumalu, o tāpua ina e whai ai i le malumalu. Lea la ua o au mai le point mua lea, o le faamamaina Iesu o le malumalu, tātou te vaai ai, lona loto nau tai e tapuai. A tonu na vaai Iesu a o whai malanga mai mauna mātua i lea tausanga, ma lea tausanga. Te ni uma e saua i Jerusalema, e vaai alava, o lewa a mata o na saili ai tupe tangata po polofiti tangata whai kisinisi. Amen? A tonu sa iei lona manatu, talo fai le malumalu o lutama. Talo fai le fai e tapua inga. Wa avea ma mea le fai mai le fai upo e se fuluma le lima le upo Iesu. Fai mai, o se fuluma le ono, fai mai aua le fai o lutama ma fale fata ua. A tonu sa iai lona manatu ma lona loto a ina ua whau wina o ia ma papatiso ina i le vai ma a mataloa lana ngaluenga o ia o le alo o le atua. Le whai ngā malanga la lea i Jerusalema, lea lana vaai ai e Iesu, le mea lea o lo masani o na whai ai. Whai mai whai pasuma wha, wana sila fia i le malumalu o e whaatau povi, ma moe, ma lupe, ma e whaatau tupe, o no nofo, mai ai. O le loto ato Iesu, le loto nau tai lea o te fia au mai i le vaenga mua. Le tātou te maua whai pasuma lima. I le ngai o inga Iesu na whaatino ai, whamai, ua ia whaia le sasa i mai atua iti, o na tutuli atua i lea ia te i lātou uma lava i whafo o le malumalu, o maa moe ato mapovi, wa sa saa i fofo i tupe a tangata whaatau tupe, ma fuli atu o lātou laulau. Ai manatu ai i le maafe o tangata, e le to i titi ni tangata o iai i totonu o le taimi o le Paseka. So ai manatu whaale mawhau, e afe maafe tangata o iai i totonu o le vaenga lea. Ai anu atu lea li whaola, malana sasa i maia tuaiti. No inga, o le tamai sasa, ele iai sana au tau. Ele iai se vaenga a tonu na iai le au soo whaatasi mai, ai manatua, ele i amata ina le ngaluenga whaale soo au soo. O lena o na whewa i male tangata lea ua lato i loa o le Mesia, ai o mea umalawa o lo lato va ai be o na moli mau Ioane le apostolo. Le laen watu Iesu malana tamai sasa, a o i foi, tātou te ilo ai,
le tu o le alo le atua I lona I tu malosi. Because whape whiona tātou ilua, whamai I le awhi mawhi o tangata, I le leonga o le, I le leo, nai ei leo I titono le malumalu. Ai mei se fo I la le wa ainga a fita Roma o lo o si o mia le nuo I Yerusalema I lea vai taimi o le tausanga. I mea o malama ia, o loo nofo va aia ia tangata iutaia, a wā o loo I lalo I lato le pule anga a Roma Lela o loo nofo va ia, ai alu watu le tangata po o le alo, po le atalii o le atua. I lona loto nau tai lea mo le fale o lona tama, whamai o na tutuli atu ai lea ia te I lato umalava I fafo o le malumalu, o maa moe a toa mapovi, masasaa, ifo I tupe, a whaatau tupe mafuli laulau. Whamai suma leono, o whape atu foi o ia I e whaatau lupe, ave e se ia o nei mea, aua le whaia le fale o lo tama, ma fale o whaatau oa. Le loto o le tangata e nau tai I le tapu wai. A ua vaaia e ia I le mea ua whaia e le tangata. Mai tau mai e tātou. A wa whai mai le whai upu lea I le mika. Mika mta upu e ono. O loo iai whai upu ia. Whai mai le mika le mta upu e ono. Whai mai o te alu atu ea mania I luma o Ioba. O te ifo atu mania I le atua maua luma. O te alu atu ea I ona luma mataulanga mu, matama I povi, e tasi, lo la tau sanga. Le perofeta o mika leolo a matona tala noa mai E ni a tatou mea au mai luma o le atua. E le ai masa tatou mea au mai e luma o le atua. Fōlinga mai o I lepe au mai e le loto lea nau tai o lea li I whaola. Ina ua whaatino ina e tangata I winga wha le tangata. Le lato tapua inga. Ai au noai malona loto I le atua. Lea la ina ua whaatau nuu e Iesu le ngai o inga lea. O lona maalosi I lona I tua na ia sasa I tangata I fafo le malumalu A tatou mata le moli mau o Ioane ma le moli mau o isi apostolo. E le ai ma se ngā se na o I totonu o Yerusalema I lea vai taimi. So, tatou te ilo ai, na tu Iesu lo tatou ali whaola I lona I tu atua O le maoa ele na o le mea na tupu I le tai ao lea. Ewi lava I na sasa ele ali whaola ma whamai nalu, whamai le whaipuna le sumalima, whamai ua ia tutuli atu ia te I latou umalava. Ele ngata I tangata, ai o fo I manu whamai o tutuli uma I fafo. Ona lea, ona o le maalosi o le tangata leo Iesu ua amataina. O le ngaluenga lea Iesu o le ngaluenga na whaia I le amataina o lana ngaluenga whai a o iai o ia I le larolangi. This morning, just looking at verse 14 and verse 15, what we find is that Jesus now, his passion for reverence, his passion to worship God, but what he finds when he arrives at Jerusalem is in verse 15 it says that verse 14, he finds in the temple those who are selling oxen, sheep, and doves. The reason why they're selling oxen, sheep, and doves, because the people of Israel would need to come to the feast of the Passover and they would give sacrifice. But people would travel for miles and miles to come to Jerusalem, and rather than bring animals, they would just turn up at the temple and would just buy an animal, right? But what Jesus was seeing is that in verse 15, this exchange was starting to happen at the temple. Also what was happening, people were starting to make a business out of it. So you can see what was causing frustration and anger in our Savior. Then verse 15 says, when he sees this, what he does was that he makes a whip of cords and he drives them all out of the temple. The reason why that particular statement is so amazing is that the hundreds and hundreds of people, or the thousands and thousands of people that are gathered in Jerusalem at the temple
for the Feast of Passover, in order for Jesus to create this event, this commotion, by chucking everybody out of the temple, the police guards of the temple, the Roman soldiers, would probably need to react. And you would imagine that there would be a massive brawl happening, right? None of the apostles or the gospels actually write or say that a brawl happened, or a reaction happened. So this is where Jesus stands on his deity, or the fact that he is the Son of God, by showing his power. So this is a confirmation. Remember, we're talking about chapter 2. Jesus is beginning his public ministry. And one of the first things that he does in his public ministry was kick out a whole lot of people from his Father's temple. Because in Luke chapter 2, he says, this is my Father's house. So imagine you turning up to your Father's house and people are treating it like a mall. Selling things, buying things, making a profit. So his heart, Psalm 69 verse 9 says, zeal for your house. That's another verse that Langi read this morning now. It's quoting Psalm 69 verse 9. He says, because zeal for your house has eaten me up. The meaning of that word zeal is enthusiasm or great energy for a cause. Can you say amen? Mm-hmm. So we can see right now that Jesus has zeal for his Father's house. Whamaile upule moli mawaia ona so il fai pasuma fitu. Ona manatu ai lea ona so ile upu ua tusia ua aina lava au ile mana o tele I lo fale. Manatua o lea olo o moli mau aso le tangata lea ua lato moli mau iai. Ua mato maua le mesia. Ua mato maua le o ua tusia e mose ma le au profeta. Lea la ua amatalia le ngā luenga ma le ngā yoinga Iesu mole lau tele. Aiva ai atu na so. Ile mele wa whaia Iesu ile sasaina o tangata ma le tutuli fafo mai le fale o lona tama. Whapea lola ia o na so. Le tangata lea le tu siere upu. Ua aina lava au. Ile mana o tele. Ile ilo fale. Lea wa whaatau ina Iesu. Lea wa toi whaamaunia. Ile manatu o na so. Le tangata lea le tangata lea o lo tusia. Ile upu. Lale upu le whenenga tuai po le tūla whono leo lo whaitawina e tangata nei. Amen? So ile manatu mua ile tai au nei. O I tātou te loai. Ile faamamaina o le malumalu. Ile tuai o Iesu I lona I tua. Whaalia I lona malosi. Tātou te loai. Wow. O I tātou te loai. Le malosi o le alo o le atua. So ifua, lele whamai le whai pasuma fitu. Thank you. Whamai whai pasuma fitu. O na so whamai ua aina, ua moni mau, o na manatu e leo na so I upu o tūsia, ua aina lava I le mana o tele, I lo fale. So le manatu mua mole na tātou te maua mai I le faamamaina o le malumalu. Tātou te ilo ai le loto na tai o le ali whaola. I le Amen. So from this first few verses that we read this morning, from the event, the event is that he kicks out, or he, in verse 15, he makes a whip of cords and he drives out all of these people that are treating his Father's house like a place of business. And in verse 17, his disciples say, hey, remembered what was written about him, and it says in verse 17, zeal for your house, or enthusiasm or energy for your house has eaten me up. Okay? So we understand now that Jesus' heart for his Father's house, he had great passion for worship. He had a great passion for a place of worship and did not give them any chance to stay in there any longer. Okay? Let's move on to the next part. Whamele vainga lona lua, ili whaipoe sumalvalu, whaipoe sumalvalu o ili whaipoe lua skulma le lua. Tato whaitau mai whaatasi whamolmole I ale whaipulea. Sulvalu anga I lua sumalua, and then Anna, if you can read verse 18 to 22, please. Whaitau mai wha Samoa ia,
Ona whai mai e leo tangata iuteia, sa whaapea mai a te ia. Se a se whai lunga e te whaali mai a te i mātou, ina ua e whaia nei mea, ua tali atu i Iesu, ua whaapea atu i a te i lātou. Ina le peti ia o le nei malumalu, ona outo e whaia lea i aso e tolu. Ona whai mai e lea o iuteia, e whaanga fulu ma le ono o tau sanga o whai le nei malumalu. Pe te to e whaia fo i oe i aso e tolu. A olo na tino o le malumalu lea, na ia wheta lai mai ai. Na tū mai na ie uoti, o na manatu ai lea o na soo, ua na wheta lai mai le nei upu ia te i lātou. O na lātou tali tonu lea i le tusi, ma le wheta laina a Iesu, ua ia wheta lai mai ai. Thank you. Then the Jews demanded on him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days." But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Amen. Then they believed the scripture and the word which Jesus had spoken. Mai no no rol tai ale nei, o le mana o lona toi tu. Ina ua uma ona tutuli e Iesu tangata i e whafo le malumalu. E iei ia vaenga tangata lona lua na lato mata ia le mea na whai e Iesu. Tangata ia, wha mai whai pasuma e walu, o tangata iuteia. Po taitai o tangata iuteia. Vaenga lea lena au wina lato vaenga ia Ioane Papatiso a. Lea foi wa lato mata ia le mea na tupu i tutono le malumalu. Wha mai le lato fisili. Se a se whae longa e te whaali mai a te i mātou, ina ua e whaia le nei mea. So ina ua lato vaaia le whaatino ina Iesu o lana ngai o ina lea, fesili lo lato manatu, se a se whae longa e te whaia. Se a se whae longa e te whaali mai a te i mātou, ina ua e whaia le nei mea. O le mele o te whiatala noa i le vaenga lona lua lea, wha mai le autu o le vaenga lona lua, o le mana o lona toe tu. O le atatu wa ai le tula i mai o Iesu i lana ngai o inga i lana misiona i le lalolangi. Tātou te ino ai, ua sila fia e Iesu, mea umalava. The second part of that we want to talk about today in our sermon is that Jesus now reveals his power. So through the cleansing of the temple, he reveals his power of resurrection. And as in his revelation of the power of resurrection, we actually look and view at his omniscience. This word omniscience means it's a two-worded word. So science, so everybody knows science. The meaning of the word science is knowledge. The meaning of the word omni means everything. So we're now going to look at Jesus and in his omniscience. So Jesus has the knowledge of everything. And these next few verses is going to explain that. So, i le whesilia o tangata iuteia, se a se whaelonga, e te whaali mai a te imato, ina ua e whaia nei mea. Whamai le tali a Iesu, ua tali atu Iesu ua whaape atu i a te ilato, ina le peti ia o le nei malumalu, ona outo e whaia lea i aso e tolu. Whaipu e lua sifulu, ona whai mai leo iuteia, e whanga fulu o maleono tausanga, o whai le nei malumalu, pe ete to e whaia ea, o e oe i aso e tolu, rufutasi, a ono na tino o le malumalu lea, na ia wheta lai mai ai. I le whisili lea a iuteia ia Iesu, whamai se a se whainonga. E lena o le pauleo se teimi na whisili e tangata iuteia mo se whainonga, ona o le a, ona o le lātou le tali tonu. O tangata iuteia, e mana, o tangata le tali tonu, e whisili lava lātou mo se whainonga. Whamai le mātai o le se fuluma le lua, whai upu e
tolu suma valu ma le tolu suma le iba. O lo iai fo le fesilia tangata iuteia. Le au farisei o famai, le awa oe ua mātou fia iloa se whaailonga ia te oe. So o lo iai whaamaunga i le tusia apostolo, le fesilia i o tangata ne iuteia, mo se whaailonga. Mana tua le tala i le mau oa ma la salo. Ina ua wala au watu le mau oa ia apera amo. Whamai, awina atu nisi i o usu e toa lima. Ina ia awane i o mai fo'i lato i le mea nei a. Awa o le a o mu i le afi. Le ale tali apera amo. A tonu e le tali tonu fo'i lato pe a toa tu mai se tasi na ye woti. Ai o lo iai ai. Mose ma le au profeta. O tangata iuteia, lato te fia wa aia se whainonga. Mafuanga na fesile tangata nei. Ino wa lato wa aia le ngai o inga Iesu i le tutuli o tangata i whafol malumalu. Fesili a Iesu, se a se whainonga. Se a se whainonga e te whaali mai a te i mātou. Awa ina ua e whaatau nuina nei mea. O le tali a Iesu, na tali a Iesu i lona i tua na te sila fia mea uma. Whamene tali a Iesu, i nā le peti ia o le nei malumalu, o te toe whaia lea, ona o toe whaia lea, i aso e tonu. Mana tua e tali a Iesu, o lea whatoa a mataina lana ngā luenga. E tali fo Iesu i le tali lea, e le i o se manatu i tangata iuteia, ina ia fasiotia le tangata lea. E tali fo Iesu e le i mawhauwhauwina e tangata, o le aoti le tangata lea o Iesu. O i tātou te iloai, le whaamaoni ai, ua sila fia Iesu le lumanai, e sila fia Iesu le mea, a e le i tupu se mea, o lona i tu atua. O i tātou te maua mai ai, o lo tau mai e Ioane le apostolo, o Iesu, o le alo, o le atua. Mana tua fo i le aunga a toa na o le tustusinga Ioane le apostolo, ina ia whaailoa mai pea ia te i tātou i le ataimi, i leina ma whai upu, ma ana mata upu, ma ana tustusinga, o Iesu, o le alo, o le atua. E whape whea ona whai atu Iesu, ina le peti o le nei malumalu, ona o toe whaia lea i aso e tonu. E whape whea ona ia whai mai, matau mai, lona maliu, ma lona toe tu mai. Nau i leo o tala ina mai ai e Iesu i ana whaupunga ia. O ia o le a maliu toe tu mai. Ai le tai o le teimi e maliu ai. Ma toe tu lai mai ai. Amen? So le la tātou te ilo ai. O Iesu wana sila fia mea malava. O mea ele iai, o mea ele i mawhauwhauwina e tangata. Le whamai ele moli maua Isaia. Sua tatou tu se le Isaia fase fulu. Isaia fase fulu fai pua suma lua ngai suma fa. Olo iai le ia fai upu ia. Isaiah 40, if we can just turn to that book. Isaiah chapter 40, and we're going to look at verse 12 to 14. Whamele Isaia le fase fulu. Fai pua sfulu ma le lua, sfulu ma le tolu, ma le sfulu ma le fa. O ai ea wana fuatia le sami i lona alofilima, mana fuatia le langi i le anga, mana fuatia le ele o le lalolangi i le fua faa ofu. Wana fuatia maunga foi i le fua, ma maunga iti i le fua faa tautau. O ai ea ua fuatia le atamai o Iova, o ai foi se tangata e puulenga faatasi maia. Wana aoa o ina o ia. O ai ea se na le la filifili fatasi maia. Mana o ao ia te ia. Mana o ao ia te ia i le ala o le faa masinonga. Mana o ao ia te ia ia poto ai. Mana faailoa ia te ia le ala o le faa uta. Amen? Amen. Le atua lea ua tūlai mai ai Iesu e whaailoa mai ai lona matautia. Has anyone found Isaiah 40? If you found Isaiah 40, can you read verse 21 and 22 for me, please?
Lena, if you can read that verse 21 and 22, please. And then she heard, then she understand, you did to the words of God. The words he gave before the world began, you soon ignored. God sits above the circle of the earth, the people below seem like grasshoppers to him. He spreads out the heavens like a curtain and makes his temple known. Amen. That's the Jesus that we're reading in John chapter 2. When the Jewish leaders ask him, what sign do you show us? Jesus actually responds and he says this to them. He says, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. And Jesus wasn't talking about the temple that they were standing in. He wasn't talking about a building. But in 21 he says, but he was speaking of the temple of his body. So Jesus immediately takes them and gives them a statement. He puts a statement and he says to them and he predicts to them his future death and his future resurrection. How can a man do that? Not a man can do that, but a God. Amen? Amen. Jesus was revealing to the people that he was the Son of the living God. And that's the Son of the living God that we hear in Isaiah. Have you not known? Have you not heard? Has it not been told from the beginning? Have you not understood from the foundation of the earth? In verse 12 it says, who has measured the waters in the hollow of his hand, measured heaven with a span, and calculated the dust of the earth in a measure, weighed the mountains in scales, and the hills in a balance? Who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? That's how great our God is. Amen? Who can compare with him? And that's what Jesus was saying to the Jewish leaders of his day. They were saying, Jesus, why are you chucking all these people out? Why have you driven them out of the temple? Then they say to him, Jesus, then reveal to us a sign. You know, when you're a non-believer, you always want to see a visual sign. Hey, you'll never believe in your heart the things that you hear with your ears. Because if you don't believe, you always want to say, well, give us a sign, Jesus. Give us a sign that you're the Son of God, and we'll believe. What does Jesus say? He says, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Jesus was not talking about the building. He was talking about his future death and his future resurrection. They were asking for a sign. He was saying, you wait and see in 3 years' time. Hey, amen? You wait and see. Because this was at the beginning of Jesus' ministry. He had just launched his ministry up in Galilee. He has made his way down to Jerusalem. And what was his first reaction to the people making business or doing merchandise in his father's temple? He drives them out with just a whipcord. But that's driving out hundreds and hundreds of people. That's his power. That's his power and that's his deity. Then they ask him a question. Show us a sign. And he says, destroy this temple and in 3 days I will rise it up again. And he wasn't talking about the building. He was talking about his body, that he will die and he will rise again. But he predicted, that's his omniscience, his all-knowing knowledge. He knows everything. He knows your present and he knows your future. He knows your now and he will know your then. That's what Jesus is all about. His power of his resurrection. When he cleansed the temple, he was talking about his power, that he knew everything. Amen? Okay, vai na muli o tato mta upul ta ole nei e maua lea I le fai upu e lua sefulu ma le tolu, lua sefulu ma le wha, ma le lua sefulu ma le lima. Michaela, if you can read verse 23, 24, 25 for us, please. John 2. Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all who
person. E ta me pa mole tulufu tolu o lufu lima ia sa Yerusalema o ia i le Paseka. I le tausamina. Ona to tele ai lea o e na tali tonu I lona suafa. Ina ua la tova ai atu I whaelonga a o Iesu e le I whaalango o ia ia te I lato. A wā wana sila fia tangata umalawa. E lea o ngā fo'i ia te ia ina ia moli mau o se tasi ia te ia mio a tangata. A wā fo'i wana sila fia mea o I loto o tangata. Le vainga o lona tolu, lea wa tātou mata I le faamamaina Iesu o le malumalu a. Wa tātou I loa ai, wa tātou I loa ai mai le mata upu lea. O lona loto nau tai I le tapuai. Lona lua wa tātou mata I le faamamaina Iesu o le malumalu o lona nganga atoa na e whaeloa mai ai le mana o lona toe tū. Ai le vai ainga muli mai fai po lufu tolu anga e lufu male lima o I tātou te iloa ai e sila fia foi Iesu le loto ma le whaamaoni o le loto e sila fia Iesu le whaamaoni o le loto. Previously we've learned from today's sermon that in the cleansing of the temple Jesus reveals his passion for reverence or his passion for the house of God. He also reveals his power for his resurrection. But in the final part, we read in the 3 verses that Michaela read for us that he can actually view or see reality, or he can see or view the real person or the motives of people. Okay? So, I le vainga muli na te sila fia le whaamaoni o le loto. Pa mai fai pui lusu matolu, sa Yerusalema o ia I le Paseka, I le tausaminga, manatua, I le teimi lea na whaatino ina Iesu le tutuli whafo tangata ma manu, ma whape atu ai tangata iu teia whaumatia le nei malu ai o te toe whaatuina Iasu e tolu. Fa mai fai pui lufu tolu, a o iai o ia Yerusalema, I le Paseka, I le tausaminga, fa mai e to o tele na talitonu I lona suafa, ina ua la tova ai atu I whaelonga na ia whaia. Lona winga, e tele fo ini si whaelonga na whaatino ina e Iesu. A o iai o ia I to tono o Yerusalema, I le teimi o le Paseka ma le tausaminga. Ai sea, fa mai na tele I latou, fa mai na toa tele ai lea o e na talitonu I lona suafa, ina ua la tova ai atu I whaelonga na ia whaia. Le moni mau lea a. So tele na talitonu ina ua vaaia I latou whaelonga na whaia e Iesu. A whai mai whai pui lusu ma wha, a o Iesu e lei whaalango o ia ia te I latou a wā wana sila fia tangata uma lava. E au tua manatu lona tolu, na te sila fia le whaamaoni o le loto. O le upu nei sau whai pui lusu matolu, wha mai wa tali tonu tangata I lona suafa, ina ua lātou vaaia whaelonga. Wha mai le whai pui lusu malwha, a o Iesu e lei whaalango o ia te I lātou. O le upu e leni na whaaliliwa I le whaasamoa lea o le whaalango e tutusa lona winga ma le upu tali tonu. So whaalili wina le upu e leni lea e le whaasamoa mawai le upu whaalango. A le upu e leni e tutusa lona upu ma le upu tali tonu. I lunga whai pui lusu mal tolu tātou te mawai, to a tele e na tali tonu I lona suafa, ina ua lātou wa ai atu I whaelonga na ia whaia, ai wha mai e a Iesu, a o Iesu, e le I whaalango o ia te I lātou. Le ase si whaupunga, e le I tali tonu Iesu, te I lātou. Whapewhi ona tātou I loa, e sila fia e Iesu tangata malava. Famele Ioane le e lua se fulu
e sefulu ma le lua lena au mai e vai aso lena te e nei. Ioane le suma lua fai potolu suma fitu. Fa mai lona fai tauina. Ua ia whaia longa e tele lava i o lātou ruma ai le itali tonu i lātou. Sila fia Iesu le faamaoni o le loto tangata. Lona winga, tangata ia wa tali tonu i le suapo o Iesu. Wa tali tonu ona whaelonga vaia. Ai whamai a Iesu i le tala i ala salo ma le mauoa. O loo iai Mose ma le au profeta. O le ana winga o le whaukunga na. O loo iai le upu. O loo iai le awhionga a le atua. O loo iai le whengenga tuai ma le whengenga fau lewa ia te i tātou. E whamai o tangata ia, whamai na lato tali tonu i le suafo Iesu, o na o whaelonga na lato wa ai ai. A o Iesu, i lona sila fia o le whaamaoni o le loto le tangata, whamai e lei whaalango o ia te i lato. In verse 23, we see the word many believed in his name. So everyone take note of that line. Many believed in his name when they saw the signs. So what happened was that after the event, Jesus remained in Jerusalem during the Passover, and there were many more signs and many more miracles and many more things that Jesus had done while he was there. And many believed in his name because they saw signs. But what does verse 24 say? But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. The word commit in the English word comes from a word in the original writings of a Greek word which means believe. Hey. So in verse 24, Jesus did not commit. In other words, Jesus did not believe. Jesus did not believe what they believed. Because they only believed because they saw. Amen? They only believed because they saw. Jesus saw into their hearts. Jesus sees into the hearts of men. Amen? That's why he says in verse 25, and had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. What does that mean? Jesus knows what's inside of us humans. Amen? So many times we will only believe if we see it. I will only believe if I see it. But that's why Jesus doesn't depend on us. He doesn't believe in us. Le fai mai whasamoa, e le whaalango lango Iesu ia te i tātou, e le talitonu Iesu i o tātou talitonunga. Le fai mai, wa talitonu I lātou I lona suafa, ina ua lātou wa ai atu I whailonga, na ia whaia, a o Iesu, e le I whaalango lango o ia te I lātou. Hei si upo maa nei alava o Iesu, e whaamaoni ai le loto leo Iesu Tātou te maua mai le Mareko e Mateo, Mateo sumatolu. If you open your Bible to Matthew 13, 8-23, and these are going to be the verses that will finish us off this morning. I Mateo na sumatolu. O upu ia Iesu, tātou te iloa I le tangata e talia le upu. Le tangata e whaalongo I le upu. Awa o le tūlanga lea o lo au mai e Ioane le apostolo. O le tangata e talitonu I whaelonga vaia. Ai whamai Iesu, o te silafia le loto o le tangata. A le loto la lea au mai e Mateo, o upu ia Iesu tato fai tau whaatasi mai whamon mo le fai koe sulu e malu, se e whangata mai le lua se fulu ma le tolu. Ano, do you have Matthew 13? Yeah. Yep, and if you can read verse 18 to 23. Le la fai tau mua ano I ono tato fai tau ele whasa mua. Pick you ano? 18 to 23. 18 to 23, please, my friend. So listen to the... Nice and loud.
So listen to the meaning of the story about the farmer. What about the seed that fell by the path? That is like the people who hear the teaching about God's kingdom, but do not understand it. The evil one comes and takes away what was planted in their hearts. And what about the seed that fell on rocky ground? That is like the people who hear the teaching and quickly and gladly execute. But they do not let the teaching go deep into their lives. They keep it only a short time. As soon as trouble or Persecution? persecution comes because of the teaching they accept, they give up. And what about the seed that fell among the thorny weeds? That is like the people who hear the teaching but let worries about this life and love for money stuff it from glory. So it does not produce a crop thereof. But what about the seed that fell on the good ground? That is like the people who hear the teaching and understand it. They grow and produce a good crop, sometimes 100 times more, sometimes 60 times more, and sometimes 30 times more. Amen. Pai tau mai whatasi whamole, mā te Iesu tolu, pai pasuma paruanga I lufu tolu. Ia, o le nei, I nā whaalongo maia oto, I le whata oto, I le tangata lulu seito. A whaalongo se tasi I le uku o le malu, a e le la mona, o nā luane ai lea o le ua leanga, ua whao le mea sa lulu ina I o le mea lea sa lulu ina I le awaka. O le mea sa lulu ina I le mea papa, o le tangata lea ua whaalongo I le uku, o le talia noa lea ma le fia. A ua le aini aa ia te ia, ua wha le tū mawia, a wape a tuku le puapua ngā, po o le sauanga ona o le uku, ona tau suwai loa lea oia. O le mea sa lulu ina I le vau tui tui, o ia lea ua whaalongo I le upu, a o le loto popole I mea a le nei lalolangi, ma le pepelo o le oa ua wheti nei ina ai le upu, ona le fua mai lava lea. A o le mea sa lulu ina I le ele lei, o ia lea ua whaalongo I le upu, ma lamona ai, ua fua mai lava ia, ua ta I se lau I nisi, e ta I ono ngā fulu I nisi, e ta I tolu ngā fulu foi I nisi. Amen. E whai wina le tatum ta upu le tai au le nei, I le upu lea na whetalai ai Iesu I le moli maua Ioane le apostolo wha mai, a o Iesu e le I whaalongo o ia te ia tau, e le au ngā lufu lima, e le au ngā fo ia te ia, ina ia moli mau se tasi ia te ia mioa tangata, a wā fo I wana sila fia mea o I loto o tangata. O le point muli o te fia au maina I le tai au le nei, te fia au maia o lo loto. E sila fia Iesu le faamamaina o lo loto. E whamaiku po Iesu I le mātaio, le nasi ia e Iesu le whata oto. Whamai le tangata mua, a whaalongo se tasi le upo le malo, ai le langona, o nā luane ai lea o le ua leanga, ua whao le mea sa luluina I lona loto. O le ale mea le lulu, o le upu lea te whaalongo ai, te mi uma e mafuta ai le a ingo le whatuatua, o lai lulu, le upu. Whamai Iesu, o le mea lea sa luluina I le awala. Luas fulu, o le mea sa luluina I le mea papa, o le tangata lea ua whaalongo I le upu, o na talia loa lea ma le fia. A ua le aini ia te ia, o whaale tu mau ia, a wape a tupu le puapua ngā po le sauwanga ona o le upu, o na tausu wai loa
lea oia. E tangata lona tolu, tangata lona tolu, o le mea sa lulu wina i le vau tui tui. Tangata lea, whamai oia lea ua whaalongo i le upu, a o le loto popole i mea ale nei lalolangi, ma le pepelo o le oa, ua whetina ina ai le upu. O upu ia Iesu i le whaatatau i le loto o le tangata. Whetina ina ai le upu, ona le fua mai lava lea. A le tangata lona wha, lua fulutolu, wha mai Iesu, a le mea sa luluina ile ele le lei. O ia lea, ua whaalongo i le upu, malangona ai. Ua fua mai lava ia. Tai ale nei, o tātou, awane i pei tātou, o le awina o le upu o le atua mō tātou ili tai ale nei, awane i talitonu ina ua vaaia se whaalinga a, po se whaailonga. Awane i whaatalitali tātou se vaai venga o Iesu. O le mea le whai mai Iesu mo i tātou, na le whai mai whai po lusu ma lima o tātou mta upu, ua sila fia e ia, loto o tangata uma lava. Le tāua la le loto, le la ia o awina mai ai tātou Iesu whai mai, au le ele lei. O ia lea ua whaalongo i le upu, ma ua na ngona. O le upu le atua, pauale le awala e sui ai tātou. Pauale le awala e manui ai o tātou o langa. Paufo i le awala e sauni ai tātou mo le ola e wha vau. Amen? As a sort of a closing this morning, John writes in the final verse of the chapter 2, and he says that he knew what was in man. When we talk about what was in man, Jesus knew what was in man. When John the Apostle writes about that, he's talking about the inside person. So he's talking about your heart. He's talking about your spirit, your soul. He's talking about the inside person. It's that inside person that Anu read today. Hey, when we look at those verses that Anu read, there are 4 types of hearts. There are 4 types of lives that Jesus is talking about. Life number 1 is the person that hears the word of the kingdom and does not understand it. This is what Jesus says. The wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Jesus is talking about the heart. So the one who hears the word but doesn't understand it, the wicked one comes and snatches the word away from his heart, and it never has a chance to grow. The second person is found in verse 20. This is the person who receives the seed on a stony place in his heart. This is the person who hears the word and immediately receives it with joy. Then verse 21 says, yet he has no root in himself, but endures only for a while, when tribulation and persecution arises because of the word. So when persecution arises because of the word that you've heard, this person immediately stumbles. The third person is the person in verse 22. Now he who received the seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches chokes the word, and he becomes unfruitful. So there are 3 types of hearts that receive the word, but the word does not take root. The 4th heart, though, is the one that I pray that this is all of us. And this is the inner man that we pray that we need to be. Number 4, 23, but he who receives the seed on the good ground is he who, 1, hears the word, 2, understands it, and who indeed bears fruit. Amen? So the hearer that we pray that we ought to be are the ones who hear the word, the one who understands the word, and number 3 is the one who bears fruit. O le tatalo le nā Iesu mo tātou ina ia le ngata ina ia whaalongolongo tātou i le upu. Whamaia ina ia langona le upu. Lona tolu ia fua mai le upu. Amen?
So a tatou, a e toe whai tau I le faamamaina I Iesu o le malumalu. O I lea ngaina ia I lea fionga pa ia le atua a. E a ngai a tō ale nau ta inga o Iesu I le tapuai, e nau o lana o le whailoa mai o lona toi tū, ma le malosi o lona toi tū, ma le sila fia e ia o le loto tangata. Ai sea, o wao le loto tangata, e I loa ai le tali o le upu, le langona ma le malama I le upu, ma le fua mai la o le upu. Amen? Ao tātou whaatalitari atu, I le toea fio mai, o lo tātou alii whaola. Tauina I whaamamia le atua, ia te oe I lau whaalongo, ave le upu le atua, e whai maoso, I le niva I aso mo oe, mo au, ao tātou whaatalitari atu, I le toea fio mai o lo tātou alii, o tātou whaola. Amen? Can we say amen? Amen. Amen. Tātou wifo matatalo. Whaftaitele ta mai ni nitai au, whaftailo wao o mai, whaftailo lau upu lea ua mātou whaalongolongo, ai mese fo I le whaiwina o lau upu le nitai au, ia vea I mātou o e whaalongolongo I lau upu, o e langona lau upu, ma e fua mai I le upu o ao awina I mātou ta mā, whaftailo nganga pa ia o ao awina I pia I mātou I le aso, ma le aso, whamanuia o iau au auna nei, ta mā, tina, uso matua whawhine, meise o whanau lo mātua tua. Ia bea I mātou o e fia, e whaatalitali atu, male ono sai, I le toea fia mai o lo mātua lii, o lo mātua whaola. I swafa pelo Iesu o mātua wole mawala awa tuai, and all of God's children say, Amen. Amen. Thank you, T.